Ni biri rabo kwa njumene ku ni tete boyan ku wato ni Nteto tia Weru Thaa Mugwanja bitawa MUTEMBEI edwanda. Biriti ngozi na Joseph Mudharimi ni bediri teba ukia biuria iurure thoko enjero ya mirandi kurune ya Djibouti beliba barenda thirikari ithire tarira mireke ithire kendu andi kurune unontu baru andi wire na antubani ni muno na kinyandi bekite mwatho yo yoraba kwenda mirai ithire kiriwa thikurune James Mitheka ni waba kwenda atariria mona nkema yafa nura mireke ithire kendwa nontu biure bindi bediri tebikithio lonkare mi bedira bakibanga ni bobo bongo bakethira bakiendi mirai thikurune ya Djibouti. Thirikari ya Djibouti nitikiretie mira lakini yetira biashara bo license kwetikiria kinya mbere tika kwende mira rare ndene Djibouti lakini kaba takilia batikiliete biashara yonduru mira ekoywa egerwa mira ya muntu fulani kuma athiro eke amawa ya kinya Nairobi atomwako ndene Somalia ko uto kwenda bature thoko ekuthiria ngwe biashara ibo babo gutakurutana o biashara tugekwa kiundu ne twirwa iturenjeste mira iturenjeste thoko na tuteko mina tukurenjeste mira twita mira tegarwa ndege ne mwana mwendi yeta Somali yeta siendie choka kakwe muntu wethaira ari ora weterete na thie wetera akwa ne ntukina nkwenda imira no kiasi kina nkwenda na atumiro mira we eta kare ambecha kimurio bakurana nwe ku mira afa kinya thane njire aba ne beti kwetha kinya yo ye metho no ntumira ira apa ya atumi ira yetete Djibouti apa kuringwa thimo yero ba uchuku no mira apa etaririe no tegwa chokerie no uma nto buna beyete batumi thirikari kabagi no uma nto buna beyete pautia mira no de mundu nyo thirikari o chulikira na ne apa yethete atia ando beyete no ntobo apa na ya thirikari yarana iria nenge ku tu ekron kuniene twirora nenge twirora mire ando Djibouti bakoya ko bakuthithia na mire wikirwa nyumwera sambo etanio lakini sambo gwatu getete atia itikila kiani ne kiandike ku nende thai itukiliero ne ando baba utwira manto tumira itwewe highlight twirwe mira ya tu antuko fulani na mubiachara ngania ndene Djibouti kampuni nya isi wetia mira anto beko watu mira ende tukalia tukira wananga twandike contract uteto contract twandika ndete achumari Mitheka na kumya kinya sambwera mberera ya tumi nonto na ari umwe okwethe na timu ya Djibouti utemira yetere ya kinya ndie Djibouti ire tumi mira around yelle no ya kinyire ndie ya kinyire Djibouti ku tukwenda nonto muchema ne yurara acho na lawire na manto ya ruwa ya baro ira kwa sendene semira niriti anto bawyo lelie baro si andika Kifaransa ku kinyongero tabusiri Kifaransa ke uene ata kuwa kanda uyo lia baro te dia utumba kumenya ku nende batu mire Kenya tika yingi ndene Djibouti ne thirikari Djibouti etira biashara bo itabanengerambi itabanengera license banje ya kura mirande ne Kenya ku yo to kura James atweleze batu eka kiundune atwiri ba thirerie na ba arie boya no ntona twira tani ni chia ni tani 20 cia mire weta Djibouti ito kwenda kumya biashara bau Djibouti bo bakoya tani 20 mutema ni kuyo iko yorare na biashara na bararirie mire mauri ya kariko ya to kaurana ya to genderua ya to gendia yo mira ka ya to kaura yo mira na batu itwerwe a biashara no tito kumya biashara beto baba penda cia mira Somalia ito kumya bau baba to mero mira Somalia na mire akara yake gudwa kithagene kana gwithanwa ke I am not an naysayer lakini the reality is Djibouti market ikathoko kanini muno o consider population I mean volume mirera to produce akwetu nonto ogeotara na tan pick up money kama tani yana tani oire ko we are talking about together to allocate for example 10 tons we are talking about the pick up ithano na hiyo ni kidogo sana na challenge yengira twenio ni type ya mirera andu Djibouti benda kuria uranda bwira no ngogethira tweta mirae neto twaketha ntane antu amikangeta twatuma ko undi muntu riku wembe okethira ari tayari kuinga mirewe mieri 6 mbere yatua Ethiopia nio competitor munene kabisa ke miree Kenya itumi nimbi ugia kuyukia kibunda kia mirage kiuma Ethiopia
kieta njibuti ya mathayana wachoka ukayukia kibunda kia Kenya kikiuma akwetwe embe kieta Nairobi kiachoka kikayugwa ndege kiaigwa Djibouti automatically ara kibunda kia Ethiopia kioginya shiringi yana na araura kieto giomba kwithira kiginyama na yana kana ya tano kwa when it comes to the end user akethira akiendeka no tumira mbecha inyinge saidi yora utumira akiria mire Kenya akendeka na ari mbecha inyinge saidi yora kuria ya Ethiopia kwa wende union bibio mboto tethia no ngathirikari ikomba ku negotiate kwa twiga ngarame wiki nao kinya thirikari no ithwanirie manto a subsidy kenda murimi ombote thukana achoka kuno tethia economy ya Kenya. Abunge ba Kenya Kwanza kumoroterwe kamba ne bathatrete thirikari bakiwete kubanga kwangaratania kithomo ndene ya nthiguru ya Kenya bakiarekire mubango wa empowerment ntereu ne bathirite bakiwini siasa ciorongore ciutambo ne rutere ruregani na thirikari kuja kusaidia sisi. They are criticizing our empowerment programs. Na wao ni another tu wana move from one state to another in the US. Usipige kura mdomo tu. Kila mtu akuja hapa apange line waelezea alifanya nini. Na wengine hakuna kutoroka kwa sababu they served as deputy president of this republic. They will account for the 2 years they were in power. Mtu asikuja hapa kuacha kazi ni ya bure, kazi ni kazi. Na wakati alikuwa kwa kiti hapo anawakumbuka. Nasikia maneno mingi kule nje kwamba sijui serikali inatoa free primary education, inapunguza capitation. Na mnajua ni siasa tu, mnajua siasa ni siasa. Wengine ambao wanazungumzia, na ni kweli waziri alizungumzia hili jambo, lakini hakuna shida kwa waziri kusema kuna upungufu, kwa sababu kazi ya parliament ndio hiyo ya budget. Ikisemekana hapa iongezwe, hapa imepungua, hiyo ndio kazi yetu ya kama bunge, kwa sababu kazi ya bunge ya budget sio ya executive peke yake, ni ya bunge na pia executive. Na kwa hivyo tusiweke siasa mingi, kwa sababu hata mambo ya budget ya education inafanyika kwa kamiti ile ya education, na utapata wengi wanapiga siasa na pia hata wako kwa ile kamati ambayo inazungumzia na pia inaweka na kutoa budget. Kwa hivyo kwa sababu haya mambo rais mwenyewe ameyazungumzia na akasema tuachane na porojo kwamba masomo ya primary na secondary ambayo iko free inaendelea. Ningeomba sasa tukomeshe hiyo siasa na tusikubalie wanasiasa waendeleze propaganda ya uongo. Itithie bonda bonda kumalare Embe North ni bona ni tikora kwa ndroko no to bo bonda bonda brabu ikitwe mbunge ni Senator Bona Lwale bakeria bonda babu wete Lwale akithira nende aikia watho boigi kwinika mauta kana kutira mauta atithira iti kiwango nontu untuboni bwethirite bwebaringithia bonene kilukie wiki watho brabu kwithira bokiringithia biashara yo ira yandikite akenya babaingi. Tayari seneta wa Kakamega Atwemboni Lwale arikitie na kuthuranira arwaria na ukinyithia abunge ya seneti ruraro kuonaniria mantu mwanya makuriganiria mandereba aba bonda batikaruthage bari okinya kwiragwo batigakamate murigo nkuruki ya kilo 50 indi mandereba kuma ataoni arare ibameneretio ntububu bakiuga thirikari itakae kwenda kubathiria buru. Lwale seria cio cia kuthurania ucuru Kenya te seria bonda agiumba kuthurania ucuru Kenya na tia gorome agwa ndo bigibigi batire ucuru mauta twenyu lita imwe tu ande nya lita ithano ntuko ewingiri thirikari ko ya mana tano kaomba kwante gore ucuru mimi nalipa ucuru nalipa driving license nalipa insurance hiyo pesa yote inaenda kwa serikali. Kalwale abata kuendesha ile nyakuwa mauta yeye na maori anto bonda bagoini dhaili teginya maneli abiria amurisha maneli tamawa atenda korea ni abiria to kutwende namo na abiria to kuyania ira bigibiki egethero ayikamata kilo ithan kilo bebute arankethero angeta loss nonto uninkethero andrete mauta lita yongwa neiterie mauta bandu lita ya mauta yongwa neiterie thairi lita mo imaneri inga kamata kilo bebte kilo bebte ira anto bebte rombe pikakethero andre imbesa sio kinyenya cia kuria litera sekte to bonda ni andigite antu karibu milioni 10 gwita mbere na antu milioni 10 ba Kenya turiro ge thirikari utengwe
ore aria ugiura si ngwe ke ba nya batena ngwe gero te ngwe Kenya ba tu toiromba u ngwe rere o to aromba ruthirikari ga ingilia non to antu babonda bonda antu seriu kya gollo si ageluka ba tuwe antu bare amba Kenya ne terieka muntu etu goro manya gento njire na agudulwa muntu arura andu gege oro to ya una isio to goya kinto non tombi ogethwa ngwira tura se mwato ntuko yoyo ti na itoro ero tayari bibiti toli anki mage bila biti ende nki maiboya ina to dai kungera antu kirende bakoromba ni abunge ebao rwakinyithwa mbungeni ya mbunge nene roregano na ruburu jumbe bako ke mheshimiwa kwa Julius Taitumu ango murombe ta mutare na nkoro mu buna to mwendete na to tetheri buna to athwa na nkomori ndi nyao na to tethi kabisa aito kiluge manto ya batwe tweto malanto mwage ayumbe betu ba meru ayumbe kenda ba meru kenda na kaile miareo mama tura twendete na inya sana toruwao babu bakinya parliament kenda to no ibo golele masilai ya meru na muntu bonda oro bwekire ke thirikari turenda muswandra yo kinya bwentha bureane na yo Kumalarege North Petan Class Chabare Stephen Munyako na chokerete nthigurune ya Kenya nyuma ya miaka 14 arethirite adirito nthigurune ya Saudi Arabia nyuma ya kuthira kiringanithwa na maitia ya World. Stephen onenetie kino kewe bunene rethirite ake amukroni ya chiari amona PS wa mantu yigie njachi ya Kenya daktari Kuri Singwei barabonde bethirite bachokia nkatho kinya no ntubu wa Kenya barabethirite bakiromba na kuthira baikia njara yo kiri mantu igie uchokeire mutano nthigurune ya Kenya. Yeah, I remember that morning, and I'm so grateful. You opened your door, wiped away my tears, and promised that you would deliver my firstborn, the first fruit of my womb. Thank you, Jesus. Thank you, Allah, for this wonderful, wonderful gift of life. Thank you for each and everyone, and especially my media colleagues. Asante sana. On behalf of the large extended family of Weru, I'd like to say my greatest gratitude, first of all, to our government. Thank you very much. Assistance, Salias, Lakitu ambao have made possible. I'd like also to extend my gratitude to the World Muslim League, who, as an appears chairman have mentioned, without them we wouldn't have got to the Thank you very much. Then, I would also like to say, asante sana, every Kenyan, every person who made this money, contributed, also made us move. Without here, I don't move. My name's Stephen Bertrand Munyako, aka Steve-O, aka Abdul Karim. I'm glad to be back home in Kenya. My presence here today is nothing short of a miracle. And I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of life. I want also to thank everyone who prayed for me, encouraged me, and contributed towards my freedom and return home. Some of you, I know, but the vast majority, in your tens of thousands, was simply touched by my misfortune of a total stranger. I'm grateful to Allah for this second chance that I have been granted. It's wonderful to be back home. A year ago, precisely on the 14th of May 2024, in the company of my friend Henry Minor, Mama Dorothy came to my office to plead with government to do what it could to bring Steve back home. Now, Steve's case, as you know, is a long-standing one.
for 15 years, this matter had not been resolved. And so even as I told Mama Dorothy that government would do everything that it could to bring Steve back home. Otoneka nyaga kunoka nchokerete na Nteto inge. Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi yakuna maguri ja mega turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturukurantu ko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ibo gwatiogeni. Peke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa Kenyan dukene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Siasa tiontu boinyake na kiriro onoruro mwanya enkatha ciotongeria kurundi bethirita baichumirio chwa twanya totongeria na kinya kuthira bakiandikithia marito yo kire map ya siasa cia Kenya ekurubane ndi bethirite bakiuna nkiendo nyingi muno kinya kuthira bakebana na marumi na kinya kuoneka aya antu batumbo tongeria kisiasa murini kinya nethirite akanira na nkatha ichi kuruno tuthuranira onoruro mwanya nkatha ciotongeria kire kibindi kebiele. Watho bwa kung'anania mumbire kiri utongeria bwekirwe kiri katiba nikenda gutigira ekuru na ntwarume iba kuona twanya twa utongeria gutina kwendera. Watho bo ibombete kurikithwa na gukinyanira kaunti ya Meru. Wantu tema ninjeto achieve ya Meru na sababu iri nyingi. Number 1 ni culture. Itutwira na culture ku ante athuimuka. Ukona akabate kuthura buru mto muka ituria kuromba kura kintu kembere ora swani mukoro kuno ani bana be we nabo so ukona aledi mbere nyeta kuthura mbere na thunguthire nkele imbingi. Number 2 etake political parties onto bo officials babengi kuthania arume na mukono wethira tena ability mbesa eta garenya kunengora ticket na support in ground wetake kintu tuita nominations. It is very unfortunate batu ture kuroba Meru toriwa thene to emberi nomination because kuma 2013
Monka 2022 bara ba nominate 2013 kira ke bathithagia iria mabachenjagia anto 24 ibabwite kwithwa bena responsibility yontubuna buria they can be accountable of na ndijo ngokwira na ndijo tukuga empowerment of women and the youth pakethira na ndi mantu jau ijao Nontonya kwandikwa then either county and the national government to batara kwetha twe rukagathe to dance room na te county nyingi nyagi kwandikana chiumbaga gukurukia ontobou ne nyotegera Meru nande itukwaragia tha ingi manto janya advisors bara the new governor dithirie buria achwire gutemwe kururio lakini narandi tangu Nyeri county twena advisor actually the advisor the legal advisor wa my governor imwekuru na economic advisor imwekuru na two other advisors who are men. Batwe turenda ku achieve 2/3 gender rule through the ballot. No kuigwa no nto already ko u nyomwera mindset yeset yaja ekuru karunga meni bakengitana na itebia mbipia nomination. Ba ekuru bakarega kuthithia ata bakarega bakorirwa who nominated you are under the party mercy of the party. Party ukaja kuthithia kintu kidogo umetolewa. Lakini udhuria kura you are the boss. You can vote the way you want to vote depending on what your people are telling you. Kuna appointive positions na kuna elected positions. Appointive nira nitebira bia kwa appointwa. Au tutetete bodhoku muno. I think last time that statistics it were achieve 30% in the higher cadre, minya kuna the executive positions na kuna the middle level positions. In the middle level positions tuisasawa. In the top executive positions aunyo kuna challenge. But we are better in the appointive positions than kiri elective positions. Munini wa ngavana Linda Kiome ni kuuga thirikari ya Meru amona Kenya yonthe ni kugeria kiri kung'anania mumbire. Kinya ndene ya Meru County nukuona governor, deputy governor imwekuru, CEC's governor na nenkanirete CEC's kadhaa kiri ekuru, kinya boards iria ikunenkanirwa governor je irari icho ina ekuru ndene ya board yu na kinya muyuth na nenkeri ke board yu na kinya ngugiri kunenkanirwa kanenkanirwa ndene county governor na focusite muno kugeria ku balance gender kinya kethara ara county assembly yetu imwekuru mwaki Mrs. Morogosho uronenkeri gite kia elected member of county assembly nominations cha party ichiajire cha rungamirira kanya karia kario na kinya national assembly kanya twanya tura twanenkanirwo itokung'anania ekuru ke elections na kinya senate. In fact, I think senate itebira bionde bianenkanirwo almost 95% ibia ekuru. 2027 ire ekuru bakenda kuumira boya tukaumara turi because dai omote yo turi but 2027 ekuru bakaumira na weru bunene at least abakari mionto ninketha nkiromba kura na bangi bara tuko prospect bakaromba kura inkuromba ni to achieve 2/3 kinya through ndrebe tuka look for nomination dai to na 145 ne onto ekuru bate usiumeria to durant 15 bare ladies to achieve 1/3 gender rule. Ono tokinya muthia Nteto cia Weru Thaa Mugwanja gucukira nkatha no tugutho watanirite na uni mubangoro yitene yorege meni URETERI ne DJ Tushan Teams na Empress Rita zana mbere kurumira mibango yengi ya Weru TV.